Evo, danas je s nama Gabriel Pavlović. Gabriel, hvala ti kao prvo na vremenu. Kako idu pripreme? Pa nisu ni stale, da budem iskren. Imao sam prije 15 dana meč, punih 15 dana meč. I od tad sam već rekao, spremao sam se na drugi meč, jedan u Njemačkoj. Očekivao sam da će tamo neko otpasti, stvarno je otpao, ali šta da kažem, prihvatio sam već ovaj meč i ne mogu ovo sad da otkažem i da otiđem tamo. Ajde da te malo bolje upoznamo, otkud potječe taj nadimak Kameleon? Ko ti je prvi dao taj nadimak i šta to on predstavlja? Pa ne znam ni ja točno, to su nešto reptili bili započeli i ovi mediji iz Njemačke nešto. Ne znam otkud je to odjednom ta životinja izašla, ali znam se prilagoditi svakoj situaciji, vjerojatno kroz to negdje. I da lav, vuk, to sve postoji već, nešto da bude što nema. Uzeto. Da. Dobro. A imaš nekog uzora u životu ili u sportu što se tiče baš MMA na kog gledaš? Pa, kao što sam već rekao u postu jednom ovome, moj rođak Ante Lilović i Roberto. Oni su između radili prve mečeve i to je prvi meč što sam stvarno bio gledao uživo i sve. I od tada sam baš zavolio taj sport. A što se tiče poznatih boraca, UFC boraca, imaš nekog prema kome se profiliraš? Pa, naravno Max Holloway, Oliveira, a u zadnje vrijeme isto Diego Lopez, svi što su mnogo slični mom stilu, da. Okay. A kad si prvi put shvatio da se baš želiš baviti borilačkim sportom? Od kad to potiče? Pa, uvijek sam bio pun energije, isto dok sam igrao još nogomet, uvijek problema izvan. I ništa, jednog dana sam rekao, ajde probat ću, bolje rečeno, friend me natreo da ajde da probamo, možda bi bilo to za tebe. Je bio odmah MMA ili? Ne, kickbox. I došao sam u kući i kažem tati, vidi, kupio sam si opremu, idem ja na trening. On se počeo da smije, di ćeš ti da ideš, tad sam rekao uz inaču da napravim. I ništa, više mi se svidilo nego što sam mislio i odradio mečeve dosta u kickboksu i jednog dana prešao MMA. Kako ti je bilo prihvatiti hrvanje i jiu-jitsu ili više voliš stojku? Pa hrvanje, mi je uvijek bilo zbog moje građe pogotovo nije mi nikad leglo ni se svidilo sve mi išlo na leđa, a džija mi je bilo uvijek okej. Sviđala mi se i tranzicija iz kickboksa u MMA mi je lako pala jer čim sam dotuknao parter, samo sam tražio neke poluge i nešto, nisam ni skrenulove zaustavanje i isto to se vidjelo recimo u fonu. Ljudi su mislili spustit će me lagano i eto. Da se nadovežem na fon jer javnosti se prvi put predstavio u fonu. Da. Pa kakvi su ti dojmovi sada kad se sve to sleglo, emocije i to, kako gledaš na fon? Pa ja sam već jednom radio taki jedan format u Njemačkoj i... Isto neki reality show je bio ili? Da. Ali fon je level iznad bio i ništa, ja sam ušao u taj format, da bio sam ubjeđen, ovo će biti top i sve i na kraju isto bilo, neki borci su rekli, ne da mi se više na kraju, ako se mene pita, mogli smo još mjesec dana duže ostati. Jasno. A kako si se privikao na taj sustav svakodnevnog snimanja, kamere su uvijek oko tebe i je li ti to bilo prirodno, možda jer si već imao tako nekako iskustvo ili si se morao priviknuti na taj ritam? Pa prva 2-3 dana su baš naporna bila, recimo da se navikneš i sve, ali što duže išlo to normalnije je bilo. I na kraju dođeš kući, čudno ti je. Nisu kamere, ne budite niko jutri, nema izazova, nema mečeva, nema ništa. Nema Fabijana što se dere svaki. Pa kad si ga već spomenuo, normalno Miran Fabijan ti je bio trener. Da. Kako izgleda vaša suradnja i koliko ti je s njim značilo raditi? Pa značilo mi je dosta, isto mi je dosta pomoglo što se tiče glave, mentalno. Ja mislim da je Fabijan zadnji dio bio što mi je možda falio u karijeri, što se pogotovo tiče glave, da me pogura malo. I isto sada smo još dosta u kontaktu. To jeste u kontaktu i dalje. Da, gura me dosta, isto jučer je bio pet story objavio što nisam očekivao, isto za meč. Nakon fona što sam odradio sve kači, pomažem i nemam šta loše za reći za njega. Šta god ljudi rekli, meni je top. A imaš možda neku zanimljivu anegdotu sa Fabijanom, nešto što nije bilo na kamerama? Nešto što nije bilo na kamerama. Pa možda
slušali smo pjesmu jednu prije mog meča, isto prije Vidakovog, Dođi u Vinkovce. I ništa, njemu što je bila svidjela ta pjesma i počeo on sluša isto van snimanja. I Vidak ja govorim, evo te će ovaj naučiti još tu pjesmu dok završi fon. I ništa, završio fon, završio moj meč, naravno Fabijan sretan i stavimo mi na pumpu, čekamo njega. Dolazi Fabijan, navio, dođe u Vinkovce i pjeva cijelim putem. To je bilo što sam mislio, kako je moguće da Fabijan naučio dođe u Vinkovce u fonu. Super. Da malo promijenim temu, jer nedavno si osvojio titulu u ovom Pro League Fightingu. Da. Pa ispričaj malo više o tom iskustvu, šta ti je ta pobjeda značila baš u tom trenutku karijere? Da, Pro League Fighting to je organizacija jedna gdje se dosta regionalnih boraca borilo, gotovo Ilić, Vaske, dosta i to možda neki ne znaju. Titula ovako kao titula mi ne znači baš puno, ali značilo mi puno se opet vratiti pobjedi na event jedan raditi, pogotovo main event. I vratio sam se napokon opet pobjedama i to ću sad zaredat sve i čekamo veće stvari. Ako se ne varamo, posljednjih 9 mjeseci imao 5 mečeva. Da. To je stvarno gust raspored za MMA borca. Da. Pa kako ti je bilo zahtjevno održavati formu i imati toliki broj mečeva u tom razdoblju? Sigurno si kroz neke povrede prolazio isto. Pa da, zadnji meč pogotovo mi je noga bila balon. Pukao sam jedan calf kick njemu baš u kolino, natekla mi bila noga i pisao mi Antonio Krajinović jer ponekad idem u Osijek. Ajde brate da treniramo malo, ja mu samo poslao sliku, nemoguće. I ništa 2-3 dana kasnije otišao sam opet da trčim, ne mogu da budem miran, da ne treniram. Isto tegove sam radio u vrijeme što nisam mogao da trčim i ovi moji mi govore nisi normalan, kažem. Ne, hoću opet meč da radim, hoću. Treba mi meč jer u kickboksu kad sam se borio svaka 2 tjedna, 3 tjedna. Puno češće, da. Ne skidaš kile ni ništa, ovdje je malo drugačija priča, ali Kako ti ide skidanje kila? Lagano, jer baš prazim prihranu, dobro se hranim, ne jedem smeće ni ništa. Mislio sam sad nakon zadnjeg meča doće mi da pojedem, linoladu, Burger King, McDonald's, šta god. Jednom sam pojeo fast food neki i to je to. Ne da mi se, hoću da guram, da dođem na onaj skor što sam si zacrtao u glavi do jednog trenutka i onda da uradim pauzu. Okay. A gdje se vidiš što se tiče divizije, ti paše sad težine ili možda i više divizije gore? Dosta sam isto priđao sa fizioterapeuta mojim što se tiče mog tijela, ozljeda koje sam imao i sve. Vjerovatno 7-7 ću da radim duži period, ali sad sljedeći meč isto će biti 7-7, ali zato jer Ognjen nije težak welterweight. Okay. A sad ne znam ko mi pada na pamet. Neki weight bully nema smisla da radim sa njim. Tu ću da radim sigurno još 7-0, ali uz duži period sigurno 7-7. A dobro, osim divizije, u kojim organizacijama se još vidiš? Koji ti je neki daljnji cilj? Pa teško pitanje jer FNC naravno ovdje u regionu najbolji. Broj 1 nema šta da se priča. Ali isto Oktagon smo imali ponude, evo mogu da kažem, ali iskren sam prema sebi da nisam još na toj razini, treba mi još da dođem do tad i teško je jer ovdje su u regionu, dobro Oktagon je sad po Njemačkoj full, dolazim iz Njemačke i to ima smisla, ali teško je, srce me ovdje vuče, glava ovdje, ne znam, sad radim FNC, to mi je sljedeće i sljedeći meč poslije toga će isto biti u regionu, eto to mogu da kažem. Pa ajde da se povežemo na to aktualno. Nedavno je objavljeno da stvarno se uskoro boriš u Celju i nastupaš u tom FNC Vikings. Da. Kako se osjećaš povodom toga i kako napreduju pripreme za taj nastup? Pa kao što sam već rekao, pripreme nisu nikad stali, samo sam gurao kontinuitet i spreman sam 100% za opet first round finish kao uvijek. Sada najaktualnije, protivnik ti je Ognjen Kovačević. Kakav ti je sad feeling pred taj meč i šta očekuješ? Jer pratili su po društvenim mrežama, između tebe i njega postoji beef.
Pa što znači bif, dečko je nerealan maksimalno, ono, ne razumijem šta je njemu. Ne znam, ljudi što su gledali Face Off što je od nas sad bio, lik kaže da ima neki boks, da će me ugasiti, da ne znam, ne vidim u kojem segmentu će on mene da izdominira, ono. Lik je rekao ima 14 mečeva u boksu, toliko sam u kickboksu imao pola godine, ono. Ne razumijem o čemu on priča, o kojem skillu, o kojoj snagi, pogotovo nisam vidio ni na treningu snagu koja ono, moram se paziti ničeg. Naravno, shvaćam ga ozbiljno i on je protivnik, radimo malim rukavicama, sve može da bude, ali ja mislim bit će mu teško mnogo. Kako vidiš da završava ta borba? Završava, počinje najprije da ga bušim u tijelo, tako će da bude, bušit ću ga u tijelo, radit ću dosta distancu, neću mu pustiti da me priđe, jer to je jedino što ima, da mi priđe, da se razmaše, ali ako to bude ću ga spustiti na parter, malo dole silovati, baciti ga jednom, dva put i vjerovatno neko gušenje, jer tad će se predat kad tad. I za kraj, što stoji iza svega ovoga? Jel to samo taj MMA koji ti se sviđa ili ima nešto osobno? Zašto se baš baviš ovime? Pa, jedno i drugo recimo. Ono, radio sam razna poslova, radio sam sve, ne mogu jednostavno da svaki dan da se budim ujutru, da idem raditi za nekoga, da jednostavno ne mogu kao što mi baba i dida hoće da živim, nemoguće je to. Od malena sam htio da budem sportaš, htio sam nogomet kao svako, kao Barcelona. Što 99% ljudi nije išlo u životu, nije ni meni. I našao sam si sad, eto, drugi sport jedan i živim taj sport, hranim se dobro, treniram svaki dan, malo manje, malo više. Ne, ali ono, ne idem van. Meni samo ima ovaj sport i to je to. Nažalost, isto malo vremena porodici, ali kad tad to će se isto isplatiti. Da, ima puno odricanja. A što se tiče same borbe, koliko ti je ta borba protiv Ognjena osobna, a koliko je svaki drugi meč? Pa svaki meč mi je osoban maksimalno, jer jedan san mora da gine, da drugi uzraste, recimo tako. Da. Još da te isto pitam za Grindhouse, kako ti je raditi ovdje sa Majićem, sa cijelom ekipom ovdje, kako ti je Lego Grindhouse? Dečki ovi što sada isto treniraju, svi su top, atmosfera je kao obitelj recimo, svi su tu za druge i za Vidaka da ne pričamo, previše sam pričao njemu, dečko će se umisliti jednog dana da je neko i nešto, ne šalim se. Se vidiš da možeš nastaviti rast u Grindhouse-u? Pa ja ne znam kada otići odavde. Ovdje i sa dečkima sam isto planirao, bili smo već jednom u CDS-u, isto ću dosta puta tamo ići, ja mislim to je meni jedino što mi je falio, to isto Fabian rekao. Ovdje da budem i u CDS-u. Kompletan si. Nema ko da me zaustavi, jer to je jedino što mi još fali. Parter i skremlovi i sve, jer kako smo vidjeli, malo stojke i svako ide u rušenje. Nisam ja sad neki elite borac, ali kao što svako zna, dosta je solidna baza bilo čega za MMA. Ništa, hvala ti puno i sretno u meču. Hvala puno.